Keyingisi. Ma yuqsadu 4-sü. Bihi el-mahabbatu biröөнүн suyusun maksat kılat. Ve celbiha min qibali mahdi ileyhi la li garadin ma'in. Walakin talaban li isti'nas ve ta'kidan li sohbati ve tavaddudan ilal kulub. Jürögünde olgan suyusun özüne burup algısı gelip, belek kılıp, akça berip atsa, fadalikel maksud li luqala. Bul turale deydi. Bul turale. Ve mandubin ileyhi fi şariye kala, şariatta bul ügüttüledi. Peygamberistan gelgen hadislerinde deydi, tahabbu deydi. Birim-biringерге belek bergile, birim-biringерге olgan suyugu alıp kelet deydi. Qarаңыз. Men jön ele öktömdün көңүлүн burgum kelip atat. Öktöm menen jakşı mamilede olgum kelet. Bul түшчүрөт. Misal. Je olbosa janagında жаш жигит кыздын сүйүүсүн максат кылат. Je bir jakşı достук күтөйүн дейби. Кыскасы. Болот. Пайгамбарыбыз dedi, birim-biringерге belek bergile. Suyugu alıp kelet deydi. Birөөнүн көңүлүн өзүңүзгө burup algınız kelse, jakındatgınız kelse belek kılınız. Bu hadiste geldi. Sahih, he? وعلى الجملة فلا يقصد أو يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غير لعين المحبة بل لفائدة في صحبة محبته. Bırak önce bara biröөнү süygöndө жөн эле сүйүүнү максат кылбастан сүйүүнүн аркасында дагы bir максат болот дейт. Жөн эле ал мени карап эле отурса деген нерсе барбы? Ашыктык деп коет кыргыз тилинде. Айшык деп коет араб тилинде. Сүйүүнүн 5 этабы болот. Бул өзүнчө тема, кабар катар айтып коеюн. Ошо бул өзүнчө bir сабак. Керек. Кой ашык болуп калып, уже көзү сокур болуп калат адам. Башка эч ким эчтесин көрбөй калат. Ал өзүнчө bir этаптар болот. Биз ага чейин айтып атабыз. Walakin da lam tata'ayyan tilka al-fa'idatu wa lam yatamassal fi nafsihi gharadun ma'yan yab'asuhum fil hala aw al-mal summiya dhalika hadiyatan wa halla. Kıskası bunda isti kılsa bolot, berse bolot, alsa bolot.